Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero la ka Gaza ti le ku vuyeni swinene hi voni khale ka mininjere ya xiyimbeleri Paparhula Ntukulu wa N'wachapu yena Lekere Stylist a fika a bifa mininjere Philani kumbe ku yevula mininjere Philani hi mavomu. Namuntlha nga siku ra vumbirhi Mawuwani kwala ka lembe ra 2023 ku na risimu leri ha ku humaku ra xiyimbeleri Paparhula Ntukulu wa N'wachapu naswona risimu leri ri thyiwe leswaku ri N'waximanga. Loko hi yingisela mahungu ya risimu leriyani ma twakala kahle leswaku ri Paparhula Ntukulu wa N'wachapu ve le ku bifeni ka mininjere ya vona Philani. Se hi voni Lekere Stylist a fika a bifa mininjere Philani hikuva a tsala mahungu lawa eka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga tsala leswaku ri N'waximanga i mani seni hina hi khomela kule heyi. Se mi ta swi twisisa kahle leswaku ri mahungu lama ya nga tsariwa hi Lekere Stylist o ma tsala hi vomu. Swi tikomba kahle leswaku se u ri yingiseleni risimu ra Paparhula Ntukulu wa N'wachapu naswona loko hi yingisela risimu leriya a swi mbamberiwi leswaku ri ku bifiwa mininjere Philani. Se u tivutisisa hi mavomu ku ri ku nhlamulo wa yi tiva naswona loko hi karhi hi yingisela risimu leriya hi twa laha Paparhulani va kombisaka leswaku ri va rhandza Lekere Stylist ku nga ri ku rhandza mininjere Philani. Se mahungu lama nga tsariwa hi Lekere Stylist me le rivaleni leswaku ri o va ku yevuleni kumbe xana ku bifa mininjere Philani. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Dilolostro. Ndambavisa malowa.